I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufanele ufuba lekulalela i-Rhapsody yamaqiniso. Lo incwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhilwa DSCD. Lo muhla ngilesine tesifupha enyangeni March 2025. Lamuhla umfundisi uthi uhlelo lwaNkulunkulu lwekugcina ngelibandla. Amen. Kuba seFesu 4 verse 13 uthi size sifinyelele sonke ebunyeni bekukholwa nasekungadini imvotsana yaNkulunkulu ebuvotseni lobuphelele Kristu. Amen. Umfundisi Chris uthi leli vesi lelingenhla liveta injongo yaNkulunkulu yekusibutha libandla esimeni sekukhula lapho singase sibo bamfana sijikijelwa ngalapha nangalapha nguwo wonke umoya wemfundiso kunaloko sakhelwe ekukholweni. Uthi leli licebo lakhe lekugcina ukuthi asilethe ekugcwaleni kwaKristu. Kungako kuba seFesu 4 verse 11 kuya ku14 uthi nguye futhi lo wapha labanye ukuthi babe bapostoli, labanye babe baprofeti, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi, labanye babe abafundisi. Lokho wakwendela ukuthi kuze kwakheke umtimba waKristu size sifinyelele sonke ebunyeni bekukholwa nasekuyadini imvotsana yaNkulunkulu efotsaneni lokuphelele Kristu. Ngakho-ke ngeke sisaba bamfana, sigujudeliswe ngemagagasi, sipheshulwe ngemimoya yonke yetimfundiso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. Amen. Nakaloko lelikushoko leli vesi lesi 13 lithi kuze kube ngilapho sonke sifika ebunyeni bekukholwa nelwati epignosis lwemvotsana yaNkulunkulu sibe ngumuntu lophelele sifike esilinganisweni sebukhulu bekugcwala kwaKristu. Amen. Lokhu akusiso sethembiso lesingakacaci noma lesingabonakali. Kuliqiniso lelikhona ukuthi uNkulunkulu uholela libandla khona ngalokwehlukile enkholweni ukuthi ngeke upheleliswe uselapha emhlabeni. Umbhalo usho ngaloku ngangabateki lokwehlukile. Amen. Umfundisi uthi livi limemetela ukuthi singafika ekuphele hayi nasifika ezulwini kepha siselapha emhlabeni. Futhi umsebenzi waNkulunkulu kithi ukhona kule njongo yekupheleliswa. Inkosi letha libandla kuleso simo sekukhula bese-ke kuhlithwa kutawendeka. Lokhu akusho ukuthi angeke kube nebamfana bakamoya ebandleni. Futhi akusho ukuthi labo labasanza kuniketa inhliziyo yabo kuKristu batawuvele bakhule. Cha, moya usebenza lapha nebuve belibandla umtimba waKristu. Kuthi kuvisisa kwethu kunganani nekhamba kwethu Kristu kucaphelisisa kwethu kutawuba ngilokunye kwalabo labafike ebuvotseni lophelele ekungashodini ngalutho nasewenziseni. Lona ngumbono waNkulunkulu wemtimba waKristu lohlangene lapho khona umtimba waKristu wonke ufinyelela esilinganiso sebukhulu bekugcwala kwaKristu kuba seFesu 4 verse 13. Hallelujah. Kuchubeka nesifundvo ungafundza kuba seKolose 1 verse 28, 2 Corinthians 3 verse 18, kuba seHebrews 6 verse 1 nekuba seFesu 4 verse 12 kuya 13. Amen. Kulesikhathi samanje sidawusho na umthandazo udawusho emva kwami uthi ngihamba ngekugcwala kwaKristu. Ngikhula ekuvufeni futhi ngikhombisa bunjalo bakhe kuto tonke tingcenye tekuphila kwami. Ngiphila ekucapheleni leliciniso lelikhadimlako futhi ngimemetela ukuthi libandla lihamba ngekuhlanganyela esilinganisweni sebukhulu bekugcwala kwaKristu. Ngisho noma kubuya kwenkosi sekupfude. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.